نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah mga katautay manghuransin kami hapag iman. Yari na isab kita niyo miyabot pa waktu hipagpupuso sin kita niyo sin ilmo pangadjian amuyin lawta kawaon sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala daing ha padduman sin agama amun ang Quran mahamun liya sarta daing ha lawta sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga katautay manghuransin kami, hari pa kami makasud pa maudo song namo bisarahon haruman ini. Mabaya namo itukbalin salam kasilasa ang mga katautay manghuran. Amoy in long ta di magbati laol matilusah di majaga sarta ti matayng sin programa diha ni Daul Islam sarta na sin Al-Hijra Station. Amoy in long ta programa sa rayaw-rayaw karna diha ini mga katautay manghuran bangka mo umukabdasin long ta page ini sarta long ta frequency sin Thunder Bravo bangha Icom. Insyaallah subhanahu wa ta'ala natanto na hadja makadawhat in tiap-tiap hang katoreng kato niyo pangaddian mahinang sin kita niyo padduman hapag-ara masin kita niyo sarta mahinang sababan hikabuntol sin tiap-tiap hang katoreng kato niyo mag-iman sarta mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Dengan sabi ni mga katautay manghuran salam kasila sa kaniukatan lapay na yung mga sila hatiranan amo inlong ta hangan sin Al-Hijra Station yan kamo biyaya unatiranan mga kakasising kami hakapupuan hakagimba-gimbahan iban na sin amon yari hadaira sambuangan iban na sin kataan long ta hauno na binaybayan kamo nakabutang bang mayan kamo dihilan sin Allah Ta'ala long ta barakat sin pangumuran amuin mausal sin kita niyo in waktu na to ha paliharan pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala labi luwa paliharan pagtuntut ilmu amuin iding ha mga salag-ulag wa ibadat patuhan na to Rabbul Alamin. Jari niya mga katautay manghuransin kami in maudo limaway amuin long ta napangadji sin kita niyo ha waktu sin ako long tamalam Jumaat bihay ni mahapon sin Hamis tiagnaan ko ring ha amuin adabul masyi ila salah mga aturan
pangaddatan piyang Hindu sin agama Islam bang biadiin kita manaw tudyo pamasjid karna magsambahayang. Inyadto na dagayray na sing kita, laong ta alhamdulillah na uwas na ito expensing kita katan. Habiyaon mga katutay manghuran sing kami. Lumaton kita paamuin lamod day sabing mga adab, aturan. Sabab insyaallah subhanahu wa ta'ala long tain maudo sin ako, waktu sin ako long ta sa kahawa malam Jumat bihay ini. Sulayan ta insyaallah ta'ala biya mga long ta inut-inuton ingka adab-adaban, mga pangaddatan, aturan, sin tiap-tiap ibadat mahinang singkitan niyo. Dahing hapang Hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala, iman sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkalaong tanaubos ta na diya kayrayin, aturan sin pagpanaw harap pa masjid, habiyaon lumaton kita, minda kita tapik, amuin maudu adab yaumil Jum'ah. Adab, mga aturan, hihinangon sin tiap-tiap hanggang kato niyo haadlaw Jumaat. Amo ini insyaallah subhanahu wa ta'ala inding ha mga laong tasabuton nato asupaya maparagbusing kita niyo. Sarta maimut-imut nato hinangon in uno-uno na ding ha mga aturan piyang Hindu sin Allah ta'ala ha sunna kakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha sa kahawa maabot in adlaw Jumaat. Sabab mga katotay manghuran ha agama Islam bang nato iniri masabot in mga parkala biha ini among pagyanon mopas in ibadat sa lag-ulagbo. Piyang Hindu kato sin agama among di ta magkahinang halaw man sin adlaw Jumaat. Sabab sin doon nakarit ta kaingatan in mga hihinangon. Sabab sin wala ta kaya pangadjian marayaw. Amoy ato hindi mga sababan, may ta pagkatinggalan sin kamatauran in kakahinang laong ta mga aturan piyang Hindu kato sin akamata tungod pa adlaw Jumaat. Nabang nato mahinang mga parkala ini mga katotay manghuran ding ha mga sarayaw-rayaw hihinangon sarta hikabugat sin karayawan hatimbangan, sin karayawan haadlaw kana bang nato mahinang ini labay ding haaturan kabayaan sin Allah ta'ala hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta hinangon nato karna sin Tuhan Rabbul Alamin. Muna sabuton natuin dahing ha mga longta kalabiyahan sin adlaw Jumaat. Ang pagkita lumaton pa mga adab kakahinang mapatot hinangon ha adlaw niya. Sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam kalagbuan sin adlaw Jumaat mga katotay manghuran. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yawmal Jum'ah. Fihi khulika Adam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yawmil Jum'ah. Longsin jungjungan nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tungod pakalagwa sin adlaw Jumaat. Sabab mga katotay manghuran aruman ilang tadum Jumaat kun som Jumaat na murah-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala hamapuas na mo laong ta dagayra yun in maudu haruman ini amuin ding haruman ini sampai pakonsum insyaallah subhanahu wa ta'ala bang aun ding mga aturan hihinangon haruman sin Jumaat sampai paadlaw niya na mapuas sin ako laong ta magdihil pangadjian murah-murahan kaanggaw taan sin kita niyo in panghindo amon sungko sabuton habihaon ini. Biyayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kalagbuan sin adlaw Jumaat. Long niya sa rayaw-rayaw adlaw amo in magsilak doon kaniya in matasuga amo na in adlaw Jumaat.
Hati niya hapitu adlaw, halaw man sinhang kapito, sa rayaw-rayaw adlaw lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin magsilak. Doon ha adlaw yan. In matasuga amo na in adlaw Jumaat. Hati niya harukaing adlaw magsilak day sa binsuga. Ha adlaw Isnin, adlaw Salasa, Arba'a, Hammis, Sabtu, Ahad. Sa kahaba long tabulat may na at magsilak in matasuga. Sa long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in sarayaw-rayaw. Adlaw amo in magsilak doon kaniya in matasuga amo na in adlaw Jumaat. Hati ni mga katutay manghuran biya da kawyaitaan si Nabi sallallahu alaihi wasallam amo yan in sarayaw-rayaw adlaw amo nin adlaw Jumaat. Hakatan adlaw halaw man sinang kapito. Siyugpatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam in kalagwan sin adlaw Jumaat. Inari niya fihi khulika Adam. Doon lang nahaadlaw yan, yakni adlaw Jumaat, napapanjari sin Allah Ta'ala in apo na to Adam alayhi salam. Kaano? Haadlaw Jumaat. Wa fihi udkhilal jannah. Damikyan lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam doon da isablong na haadlaw yan, napasud siya sin Allah Ta'ala palawman sin surga. Wa fihi ukhrija minha. Damikyan lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam doon day sa haadlaw yan, haadlaw Jumaat, napaguwa siya dayong halawman sin surga. Sampay lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sugpat dayong hamakabtangan niya kaibanan lang niya wala taqumus sa'atu illa fi yaumil Jum'ah. Arapon lang na di lang na Jumatu in adlaw kiamat in paglubusin dunya malaingkan bang siya lubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala pakugdanon siya haadlaw Jumaat. Amuyad to mga katawtay manghuran invite kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paliharan kalagguan sin adlaw Jumaat. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil Jum'ah. Di lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam maluhuin gumi malingkan haadlaw Jumaat. Hangkan na mga katawtay manghuran mang maabot in adlaw Jumaat bang aun sarapat asal-asal da kita niyo magkusog mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala na hisung na to pakusugon na to gamayan in pag-ibadat pa Allah ta'ala sa kahaba dumatong in adlaw Jumaat sa wala biyayta diha ini bang Jumaat ko no in pagluhusin gumi sa biyayta hadya si Nabi sallallahu alaihi wasallam di lang na malubuin gumi malaingkan bang malubo kumugdan siya adlaw Jumaat. Yung sabiad to in mga bariman matan po Allah subhanahu wa ta'ala hawak to nila kiarungukan in kabtangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tungod ha ini matanhod in bigi pangatayan nila in jantong nila sa kahaba maabot in adlaw Jumaat halom kuwa-kuwa sila halom kubla sila halom hanggaw sila sabab may ta in adlaw Jumaat amonin adlaw pagluluwahan sin Allah Ta'ala sin dunya. Amo yan mga katawtay manghuran haarama Islam hangkan na bang aun sarapat undo ayaw tuod kaw himinang maksiat patuhan Rabbul Alamin labiluwa haadlaw Jumaat ayaw kaw tuod sumulang hauno-uno na daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kabayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kay riwayat tungod pagkalagguan sin adlaw Jumaat mga katutay muran ha agama Islam laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu yawmal jum'ah aw laylatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ah aw laylatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Rawahu Tirmidzi. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam
wayring ha mga Muslim, amuin abutan siya sin ajal niya, mawapat siya ha adlaw Jumaat, atawakan mawapat siya haruman sin Jumaat biasin dumini, illa malaingkan lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wakahullahu fitnatal kabar, tamingan siya sin Allahu Ta'ala, patangkisun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, lapasun siya sin Tuhan Rabbul Alamin, deng hapit na halom sin pakuburan. Amuyad to inkalagguan, mga palangwan harama Islam, sin adlaw Jumaat. Wayroon long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, deng mga Muslim, mapatay ha adlaw Jumaat, atawakan haruman sin Jumaat, malaingkan in siya, tamingan siya sin Allahu Ta'ala, dahing hapit na halawman sin pakuburan. Amoyad to mga katotay manghuran, in kalagguan sin adlaw Jumaat. Naman dyan mga katotay manghuran haaga ma Islam, pagka in adlaw ininasabot dahing ha mga salag-ulaggo adlaw, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hapangatod sin Islam, ingaton na to bang uno namayan in mga kakahinang, mahinang sin kita niyo amun siyara sin Allahu Ta'ala di haadlaw Jumaat. Asupaya tumaod in karayawan sin kita niyo, mahinang natuin mga parkala kasusuwan sin Allahu Ta'ala, bang nato mahinang madawhat nato in rida sin Tuhan Rabbul Alamin. So rain ha mga adab, amo in sabuton sin kita, haruman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala, al-adab allati syara'ahu Allahu lil muslimina yawmal jum'ah. Amuin mga pangaturan, pangaddatan siyara sin Allahu Ta'ala, habang sa muslimin siyara hipapahinang kanila, bang maabot inadlaw Jumaat. Muna mga katotay manghuran na agama Islam, dahil ha mga siyara, haadlaw Jumaat, amunain kiraatu suratil Kahf yawmal jum'ah aw laylatuha. Law sin mga ulama, dahil mga adab hinangon sin kita, sa kahawa maabot in Jumaat, law na magbasa sin suratul Kahf, haadlaw Jumaat, atawakan haruman niya. Magbasa suratul Kahfi in yan ding ha mga yang hindo si Nabi sallallahu alaihi wasallam, hama kasahabatan niya, lapayin kita niyo kataan, mga katotay manghuran, in naraak kita niyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum laung ta mustahab, piyag marayo sin sara sin agama Islam, in mamassa in tiap-tiap Muslim, suratul Kahfi, doon nakahaadlaw sin Jumaat, atau haruman sin Jumaat. Laung tabiya sin bihayaon ini, malam Jumaat, sa mabilang siya dum Jumaat na, pagsadlok naman sin matasuwa sin mahapon sin adlaw Khamis, sumud na siya in laung ta Laylatul Jum'ah, dum Jumaat, atawakan lang sin bahasa ta malam Jumaat. Habihayaon makajari na kaw law sin mga fukaha mas sa suratul Kahf, karena simud na induman sin laung ta Jumaat. In ini piyag marayaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang ang sarapat mga tayo mga agama Islam, hinangon na to habit, magbasa kita suratul Kahf, haruman naka atawa haadlaw sin Jumaat. Karena in Nabi sallallahu alaihi wasallam, asabdan yalaw niya, man qara'a suratal Kahfi yawmal jum'ah, ada'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Isiyu-siyu lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam in makabasa suratul Kahfi, haadlaw sin Jumaat, ada'a lahu minan nur ma bainal jum'atain, pa dihilan siya sin Allahu Ta'ala sahaya, pasahayahon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, haut atawakan haantara sin dua Jumaat. Hatinibang kau nakabasa suratul Kahfi, mga palanggon haagama Islam, haruman sin Jumaat, atawakan haadlaw sin Jumaat, habayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihilan kau sahaya sin Allah subhanahu wa ta'ala,
deng haamuk Jumaat sampai paamun Jumaat sungun. Hatina halam sin hangkap itu dihilan kau sahaya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo itu imbaita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkau makawasa suratul kahfi haruman naka atau haadlaw sin Jumaat. Lamun jad mga katotay manghuran ning mga adab kakahinang laong tasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala syara sin agamata bilang sunnat kakahinang bang tamahinang piag marayaw yadto sin sara kato in mamasa kita suratul kahfi sa kahaba mabut in adlaw Jumaat. In karayawan dihay ni mga katotay manghuran ha agama Islam bang ini nahinang tahabit sa kahaba adlaw Jumaat magbasa kita suratul kahf bukun hadjalong ta puas sinamuin sahaya dihilan kau sahaya sin Allah subhanahu wa ta'ala ha utsin 2 Jumaat in karayawan niya pariha ini apabila nahinang muhabit magbasa suratul kahfi maluhay mo na memorizon in suratul kahf sampai mabalik mo na ma-memorize mo na suratul kahf karena daran mo sa biyabasa sa kahaba adlaw Jumaat. Amuyad to mga katotay manghuran ha agama Islam in karayawan sin amuin longta bang munahinang indeng ha mga sunnat piag hinukato sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikarwa mga katotay manghuran deng ha mga longta adab hinangon singkitan ha adlaw Jumaat al-iksaru fi laylatil Jum'a wa yawmiha minas salati wassalam ala nabi alaihi salatu wassalam. Pagpataod sin pagsalawat panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam haruman sin Jumaat atawakan haadlaw niya. Ini rin mga adab. In asal-asal da kita magsasalawat panabi sallallahu alaihi wasallam na pag-abot sin adlaw Jumaat labiad tumarayaw in patauron mo in pagsalawat panabi mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam karna in inipyang hindo sin nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kaya baita dahil hasabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam inari niya inna min abdali ayyamikum yawmal jum'ah. Sa bunal tudlong si Nabi sallallahu alaihi wasallam dahil mga labi abdal sa rayaw-rayaw iyadlawan niyo law niya kasahabatan niya yawmal jum'ah amunin adlaw Jumaat. Fihi khulika Adam karena law naroon haadlaw yan piyapanjari sin Allahu ta'ala Nabi Allah Adam wa fihi kubid damikyan doon sa haadlaw yan in siya law ta miyat nawafat wa fihin nakhfa damikyan law si Nabi sallallahu alaihi wasallam doon haadlaw yan in paghuyop in pagsulsin paghuyop diha ini bukun long tapaghuyop niya walihan kan Nabi Allah Adam alaihissalam sa impagsuldi si nakhpa rin diha ini doon long nahaadlaw yan huyupon insang kakala amuna in paglubusin dunya. Wa fihi as-sa'aka damikyan long na doon haadlaw yan long tamamarihang mawapat in katan sin piyapan jari hamapuas na huyupon insang kakala kuno haadlaw Jumaat. Na-imbita si Nabi sallallahu alaihi wasallam inari niya yarinda akan niya fa'akthiru alayya minas salati fihi. Naring sabi nilong si Nabi sallallahu alaihi wasallam patauran yulong na in pagsalawat haadlaw yan marikaku. Amuyad to inbaita si Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kasahabatan niya. Patauran yulong na in pagsalawat kako haadlaw sin Jumaat. Amuyad to inday nga mga daakan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in hipapataod kato niyo mga totay mga agama Islam in pagsalawat kaniya karna in ini long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long na pa inna salatakum ma'rudatun alayya karna long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagsalawat niyo kako in yan long na hitukbal atawakan sumampay rakako. Amo ito imbayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam hipapataod ka to in pagsalawat haadlaw Jumaat karna long na in salawat niyo yan sumampayra marikaku. Pagpuasin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagkabdang singkabdangan niya ini
nakapamungin kasahabatan niya. Long nila, qalu, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alaik? Long na ya Rasulullah, biadiin long na in, ang biyakato, mang biadiin long na in, kasampay sin salawat na mu'mon kay mo. Sin in ikaw mangbiyak kato lo na kada-arimta. In ikaw mangbiyak kato na napapadyampanas na. Natutunaw na mangbiyak kato. Nahinang nabawunbun. Nahinang nalupa. Karena nainjasad mo, lang tapuas kuburon na in ikaw, magbalik na pa amoy inasil niya, magbalik mahinang na lang ta bawunbun at tawakan lupa. Long si Nabi sallallahu alaihi wasallam, long niya, inna Allah qad harrama ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya. Ingatan niyo lang ng mga kasahabatan ko, pagka nakaasumo ka mo, bang biyadi inin kasampay sin pagsalawat niyo marikako, hawak to ako nawawapat na, in agin niyo batin ako, hati niya mga long ta nahahansol na in jasad ko, biyadiin pa yung kasampay sin salawat mantukako. Nalang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah kad harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sabunal tuudlong na in Allah subhanahu wa ta'ala hiyaram niya hagumi in kaunon in mga jasad sin kanabi-nabihan. Hati niya mga palangkon ha agama Islam, di mahansul in mga jasad sin kanabi-nabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sila tibuok na sila halaw man sin pakuburan nila sampay paadlaw kiyama. Amuyad to inbayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mahansul in jasad sin kanabi-nabihan. Sampay bayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam haduay riwayat, long niya, inna Allah wakkala malaikatan yankuluna ilayya salata ummati alayya. Sa bunal tudlong ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagwakil siya hama ka malaikatan in hipapalain madtukako, hipapasampay madtukako haka malaikatan in salawat sin mga ummat ko marikako. Amuyad tulong si Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sabyad to sunnat mga katotay manghuran, haadlaw jumaat in magpataod kaw sin salawat mo pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena in karayawan niya laong tasin salawat ini, bakas nabi bayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam, isyusyo in sumalawat hanabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka minsan salawatan sin Allah ta'ala siya makahampo. Amuyad to in karayawan mga katotay manghuran sin pagsalawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil mga adab, aturan, sarta long tasunnat kakahinang hinangon singkitan yung hadlaw jumaat, law na al-ghuslu yawm al-jum'ah, amunain mamaygo hadlaw jumaat. Dahil mga adab kakahinang hinangon singkitan nyo mabuti na daw jumaat in mamaygo kita niyo hadlaw jumaat. Biyay tayo sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis niya mulia law niya, ghuslu yawmil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. In sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in pagpaygo long na adlaw jumaat, in ini wajib doon hatyap-tyap long ta muhtalim, amo in mga tao long ta akil walig da sangput na pangumuran. Amo yan tuimbay ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib in pagpaygo long si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam haadlaw jumaat, hatyap-tyap amo in sangput na in pangumuran nila. Hati niya mga katutay manghuran ha agama Islam, in ini aun khilaf si mga ulama diha ini, long sing kaibanan hukum wajib in pagpaygo, long sing kaibanan mustahab in pagpaygo hadlaw jumaat. So long tahibutang tanang mustahab na labiyad tumarayaw hinangon mga katutay manghuran, karna in ini adlaw jumaat sabab biyayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam na wajib lang na in magpaygo hadlaw jumaat, hatyap-tyap amo in sangput na yung pangumuran nila, at akan mga sila miyabot na paumul akil valig na sila.
Amo yan timbay takato si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atin niya, hindi hay ni mga totoy muda ka Islam, in piyag marayaw sinsara kato niyo, in hadlaw Jumaat, in malano kita niyo. Malano. Laong ta inta ka junob na mamaygo junob. Sa alta piyag marayaw na isab laong ta bangko na maygo junob, yan to inyat mo laong ta maygo junob na marana sampay amon laong ta pagpaygo adlaw Jumaat, laong ta inyat to mahasil mo rin karayawan sinamon pagpaygo adlaw Jumaat. Dahil pa mga sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam mga tayo mo daang may Islam, kala alaihi salatu wassalam, laong na idha jaa ahadukumul jum'a falyagtasil. Apabila dumatong tiap-tiap hang katawrin kanyo, atau akan dumatong hang katawrin kanyo, laong taabutan sin adlaw Jumaat, falyagtasil, na mamaygo siya. Amay timbay takato si Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda sin in pagpaygo ha adlaw Jumaat, inyan piyang hindo kato sin aramata, sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikyan mga katutay, mga orang na arama Islam, ding ha mga laong taadab kakahinang, piyag marayaw hinang muna to adlaw Jumaat, at tajammul wat tatayyub. Amo nain manghapoy-hapoy kita niyo, magpalingkat sin pamakay, amo in lang tahaaturan sara kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wat tatayyub iban sin manghamot-hamot sa kahaba dumatong inadlaw Jumaat. Amo yun rin mga laong ta sa lingkat-lingkat panghino sin ara matakaton yung mga tayo muda ara Islam, in laong tabya mga kaunahan in Muslims way nang lalano-lano hadja. Bukuna dahil Jumaat, hakataan adlaw mga sarapat. Suway kita halawm lano, alawm ni sin hadja. Labi luwa mang dumatong yung adlaw Jumaat, inyan, na piyag marayaw kato sin agama Islam, in manghamot-hamot kita, atuan magpalingkat sin pamakayta. Mabuti na adlaw Jumaat. Labi luwa bang ko pa masjid, mga katotay manghuran na agama Islam, amuin, su'luwa in sarayaw-rayaw long ta badyo mo. Dahil naman harabis at tawakan long ta uno-uno na pamakay amuin jiyari pakayunsin kita. Mga unsa rapat hadlaw Jumaat long ta pabidda avay sab long tin pamakay mo. Amuin long ta sumod ka palaw sin masjid karna sumambahayang hadlaw Jumaat malingkat inamuin magkabidda. Inta mongon mo rin ha amuin kabiyaksan pagsulukon mo ha amuin long tabukon adlaw Jumaat. Dahil nga mga ito sunnat si Nabi sallallahu alaihi wasallam, mga katutay manghuran na agama Islam. Ayaw amuin long ta in maptabiya kaiwanan, badyo siyusulog manabo, pagkatabuan at ipaghinang sin sila, amo rin sabi sulugod, dahon pa masjid. Na inyad to mga katutay manghuran, long tabiya mga in sunnat yang hinukato si Nabi sallallahu alaihi wasallam, mga unsa dapat sumud kaw long tapalawm sin bay sin Allah subhanahu wa ta'ala dumamag himatungan patuhan rabbul alamin palingkat inamuin nagpaamo-amo ko si pamakay mo haaturan kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pagkaisabin tabiyayaon manglurok kaw atau rumakaw magkita hapagkahimo bitad na lang sin bahasain pamakay mo manjaribang Allah subhanahu wa ta'ala in alupon mo sulungon mo in pamakay mo pakatabo-tabuan tabiyayaon baho uno na baha dahon mo umalop pa Allah subhanahu wa ta'ala inyad to mga katutay manghuran mag-anad kita niyo sinamuin lang ta pamando sin agama Islam amuin mga usarapat halam sin ko hantagupat ka jam halom hadja kita niyo lang ta lisin atawakan halom sutsi in ginhawaran sampay palmanamong. Sabab amo yan inding mga kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katutay manghuran na agama Islam, in Nabi sallallahu alaihi wasallam na mayta, inna Allah jamilun, yuhibbul jamal. Sabon nalto din Allah ta'ala, long ta malingkat, na masub siya, mabaya, hataw nagpalingkat. Amo yan in kabayaan kato sin agamata, mga katutay manghuran, bang sarapat, amo in long ta mamakay kita sin pakayan sa rayaw-rayaw, sa kahawa kita umalo patuhan tarabul alamin mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuya to inding hamanga laong ta piyag marayaw kato sin agama Islam haadlaw Jumaat in at tajammul wa tatayyub magpalingkat
sin panamong sarta long tabya mga manghapoy-hapoy, magpahamot, magusal kita perfume mga tutay manghuran, labi luwa sunnat ini kausugan, na bang isa pagkababaihan na ayaw sila long ta mag-perfume bang sila mga gumawa, karna inyad to, bukon yad to sukusin sila, di ad to kawayan sin agamain, long ta magpahamot sila bang sila manaw, karna long ta hikapit na yad to hama kausugan, bang in kababaihan long ta mga mag-perfume. Ayaw in makawayhan long ta sumingod hay ni karna in ini sunnat ha kausugan labi lubahad law Jumaat. Arapon bang sila hawayra in kababaihan long ta na mga dunin mga bana nila na ingad to way to sa niya. Sa impyang langan dihay man katutay manghuran kababaihan ayaw lang tabi mga matayma ni bukon marayaw na wala in Nabi sallallahu alaihi wasallam nag-encourage ha mga kababaihan in mag-perfume sa kahawa sila gumawa ring haway nila. Kung maksud di sa bahay nilang ta magpabaho-baho sila bukon. At tinabi mga lano sila sa ayaw amuin mag-usal perfume labi luwa bang sila gumawa na ring habay nila karna inyad to long ta di ad to mga piyag marayaw sinsara sinaramata karna inyad to long ta marikarihil kapit na apit na mga kausugan sabab na bukon katan kausugan long tabi mga makakontrol sin sa hawat nila sabab na bang in kababaihan kahamutan sin kaibanan long takausukan namin malamay pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala na magkahibalin pangatayan nila sampay long ta makatali bukon marayaw na inyad to iyawalan sin sara ayaw in kababaihan mag heavy perfume gumawa ding habay nila long ta manaw doon naka long ta patabo atawakan mag-shopping uno na in long ta panaw nila na wala ito piyag marayaw kababaihan in mag-perfume sila. Amoy ito mga katutay manghuran na agamay sa min sara ta long ta nang hindo kato niyo. Damikyan mga katutay manghuran na agama Islam in long tadeng ha mga piyag marayaw kato sin agamata sarta adab hinangon sing kita hadlaw Jumaat amo na in long ta bang kita pamasjid sin adlaw Jumaat mga kausugan in mga unsarapat long sin mga ulama at tabkir bidhihab ilal masjid. Amuin magpatemprano kita niyo man ako madto pa masjid. Amuin awal waktu law simbahasa maka hadir na kita, maka sud na kita pa masjid. Sabi ni ding ha mga long taadab yang hinukato sa Nabi sallallahu alaihi wasallam labi marayaw yadto. Long tamaka tayo sa lagu-lagu pahala karna long si Nabi sallallahu alaihi wasallam in karayawan sinamun madto kaw temprano pa masjid sinadlaw Jumaat habay ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam manigtasala yawm al-jum'a ghusl al-janabah isyusyulong na in na maygo siya haadlaw Jumaat sin pagpaygo long ta junub thumma raha fakaannama qarraba badana pag-uwuslong na ampas siya miyanaw na harap pa masjid sin adlaw Jumaat apabila in siya yan nakad to hapanagnaan long ta amuin awal waktu long sin bahasa nakasud pa masjid siya ay nakauna simod pa long si masjid long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biasin sa kaula-ula nakapagkulwan siya unta amuyad tuwing karewa mga katutay murah na agama Islam wa man raha fi sa'ati thaniya fakaannama qarraba bakara isyusyulong na in nakasud pa law sin masjid ha adlaw Jumaat amuin ha law ta waktu hikaruana pagkaannama karraba bakara biasin sa kaula-ula in siya nakapagkulwan ng nasapi hikatu wa man raha fi sa'ati thalitha isyusyu in myanaw pa masjid ha adlaw Jumaat ha amon law ta waktu hikatu waktu niya na pagkaannama karraba kabasan biasin sa kaula-ulain siya nakapagkulban siya kiwas wa man raha fi sa'ati rabi'a isyusyu in nakasud pa masjid paamon hikaupat na lang taratong niya pa masjid hatinaon na nakauna rin kaniya in siya hikaupat na nakadto pa masjid pagkaannama karraba dajaja biasin sa kaula-ula nakapagkulban siya manok sampay lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man raha fi sa'atil khamisa isyusyu inamu in long tahaulihan na siya naka suod pa masjid amon waktu hikalima na
laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annaba qarraba bayda biya din sa kaula-ula laung na insiya nakapagkulban itlog. Na kita nyo mga katutay mo na agama Islam, in kalagguan bangkaw panagnaan nakasuot pa masjid, biya kau nakapagkulban unta. In sumuno kay mo, biya nakapagkulban sapi. In sumuno pasad to, biya nakapagkulban kiwas. In sumuno, biya nakapagkulban manok. In akhir na simud palang sin masjid, biya siya lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nakapagkulban itlog. Amurayad to in suko niya, mga katutay mo na agama Islam. Amo yan in kalagguan bang kita temprano pa masjid sin adlaw Jumaat, malaggo in pahala, malaggo in karayawan makawata, mahasil ta din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Hinapusan mga katutay manghuran ha agama Islam, laong tabi mga sabuton sin ako, dahil ha mga laong ta adab, kakahinang, bang tamahinang, laong ta inini aturan, sunna si Nabi sallallahu alaihi wasallam ha adlaw Jumaat, amo na in ightinam sa atil ijabah. Amo in longsin bahasa, pagtuyuan mo, muhutun mo, inamo in masaot mo, in longta hamuok waktu haadlaw Jumaat, amo in mustajabun sin Allahu subhanahu wa ta'ala in du'a. Sabaon adlaw, aun hamuok longta waktu. Aun waktu haadlaw Jumaat, apabila kau nakapangindua aroon hawakto yan, mustajabon sin Allahu Ta'ala in panginduam. Biyay tayan si Nabi sallallahu alaihi wasallam mga katutay mong kurang agama Islam. Doon hadlaw Jumaat, aun ang buok wakto, bang kau nakapangindua, along si Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi sa'atun la yuwafikuha abdun muslim yas'alullah khairan illa a'tahu. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam haadlaw Jumaat aun doon law ta amuok wakto amuin bang nagsabtan kimugdan hawakto yan in pangindua sinabog ipon Muslim nangindua siya karayawan sarta nagsabtan iban sin wakto amuin doon hawakto Jumaat yan hamuok wakto lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab in du'a bangkaw nangindua haadlaw yan ato hawakto yan nagsabtan iban sin wakto tatay maun sin Allahu talim pangindua malingkan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hirhil kaniya sin Allahu taala in pangindua niya amuyad to invite si Nabi sallallahu alaihi wasallam patauron na to in pangindua na to hadlaw sin Jumaat karna apabila kau nangindua hawakto yan ampa nagmuwafik nag-atap iban sin waktu nasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam na taymaon sin Allahu Ta'ala yung pangindua mo, hirihil kay mo sin Allahu Ta'ala yung pangayon. Biyaya tayo si Nabi sallallahu alaihi wasallam. In waktu, law sin mga fukaha, nagkanya-kanya in mga fukaha, tungod pa amuin lang ta waktu, hamuok waktu hadlaw Jumaat, amuin mustajabun sin Allahu Ta'ala in lang ta pangindua. Aun kay banan imyan long na doon haamuin hawakto nagukhutbain long takati badaw Jumaat ang pasalimingkod na haot sin dua khutba sampay pa amuin long ta pamag iqama na magkamat na inamun magkakamat sambahay ang adlaw Jumaat dito hadto long na in wakto mustajabun sin Allahu Ta'ala pangindua paglingkod na mayan sinamun khatib haamon long ta lingkod niya haot sin dua khutba niya panginduaan ako pa Allah subhanahu wa ta'ala sa abukin to rin ha manasabot sin mga fukaha long taring ha mga waktu amo in mustajabun sin Allah ta'ala in pangindua sin ipon Muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala kaywanan long nila dito long na amo in hinapusan na sin waktu asar baya-baya magsusuod na in waktu maghrib sin mahapon sin Jumaat. Dito hadto lang na in amuin waktu nasabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam duaa bangkaw nangin duaa hawakto yan mustajabun sin Allahu Ta'ala kumugdan hadlaw Jumaat. Karena in Nabi sallallahu alaihi wasallam na may talaw na paltamisuha akhir saatin ba'dal asar. Lawagan yu siyalong na didto haamuin hinapusan Diyaman
huasin waktu asar. Amuin maray na sumod in waktu maghrib, laong tasin mahapon sin Jumaat. Amuin ito mga katawtay manghuranin, laong sin mga pukahain arjah, amuin labi laong tanaka amu habayta sin mga pukaha, tungod pa amuin laong ta hangka jam, atau hamok waktu haad law Jumaat, mustajabon in pangindua asin tiap-tiap hangka tawring kato niyo, bang nagsabtan, iban sin waktu yadto, long ta nakapangindua ko iban ka ikhlas pa Allah Ta'ala long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hirhil kay mo sin Allah Ta'ala ipya ngayon na mura-murahan mga katotay manghuran ha agama Islam na talus na singkitan niyo inding ha mga adab kakahinang bang natumahinang ini ni sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha adlaw Jumaat mura-murahan bang mayan sin Allah subhanahu wa ta'ala piyag barakat induman singkitan niyo long taharuman ini karna long ta nakapusok kita niyo sin ilmu pangadjian sa lagu-lagu dahil Allah subhanahu wa ta'ala dahil panghindo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin mura-murahan kaanggawtaan singkitan niyo in pangadjian amuin diyungog singkitan niyo haruman ini labi luwa ako amuin long ta nagdihil pangadjian bang unuin long tabiak mga nasabot kuriha ini muna-muna ako in umanggawta kaniya lapay ingkitan niyo katan mga katotay manghuran karna hasupaya madawhat na to in sarayaw-rayaw long tapahala din Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabab ini mga katotay manghuran, baha patubtubon ko na riha ini in waktu sin ako. Murah-murahan, piyag barakat sin Allah ta'ala kato niyo, sarta salam kasilasa, kakanyo kataan yan hatiranan, amoy nanayng hog, jimadyaga sin programa sin kami di Halinsra, Haridaul Islam, long tabyak mga live Facebook, salam kasilasa kanyo kataan, murah-murahan, piyag barakat sin Allah ta'ala, mamaid na kami halapal kasilasa. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين